iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sarang karak ko man ni Adora, tataan no, numabalin. Aywan mabit laeng tayabak. Simrak itay iti kwarto na. Ket san ko nga amaw no nakaturog kitay. Ako Wan, ay tata. kabaraw. Nagyaman nagtata. Ay, awan makunak iti pamilya ni Adora. Nagsaya at ni tataan no. Uray makunaan na numudalaeng. Sapay kumataklunan nakmatan ni Adora. Sorry no nasingak titurog mo, Adora. Awanan yaman na. Nairitip ko matan. Narigat mo't no napaot titurog iti aldaw. Amok kami na day off mo. Iso nga imayak. Ketsi ka. Awan ka dit sa rek mo iti opisina yo. Adda? Ang madama ti sekretary ti kumpanya. Sa bali la talaga no adda bukod ang negosyo. Wen, negosyo dahi dyan nga impundar da mama. Kenday di papa. Nasaya at launay dagiti naganakken ka. Gaputain sa gana da husto ti agpaaiken ka. Awan mat ka di makunak iti dahi di papa. Nagasat to lahunay ti makasimpong alam. Kat sika. Sika ti pangisagutak iti amin, Adora. Ano niya? Kuma, iyat nagmamatan ti gasat ko. Itinurok na ko nga ayat paragan ka. Amom, Andrew. Salsaludsudak iti bagi. No apay asyak pa'y tinagdatunam. Idin to ta. Ado ti sabali amas na ikarikan ka. Sika ti maikari. Agsipod ta sika ti ipitpitik ti pusok. Ken idikdiktar ti panunot ko. Ay ayatan ka, Adora. Nga uray nagtao daklaeng itinanong mo, akaamaan. Sana lapad day ta. Wano, ti kadidak kala nagbaetan ta iti edad ti rason. Adinak maayat. Mas natataenganak iti walo atawan kan ka. Para kanyak, saan aday tati pagrukuda? Apay nga rod nga aging gaita. Kat di nakpay laaklunan. Nauma ka ka din nga agururay. Saan mat kat di? Ngem, uray basit la kumaanam nama. Basit lang ang ang panahon. No, makauray ka. Lumakauray, nasayat launay tatang. Ngam no saan, mabalin namot ti bumiro kiti sa bali. Hey, ti saludsod. Ay ayatam ka din ni Andrew. Jakilibak tatang. Agayatak ka ni Andrew. Ngam, ting-tingitingag ahusto tirik na. Kinapudno na kanya. Ay katuan Narigat ti agbabawi iti udi na tatang. Husto ka. Nang runa, no makapagkasar kayon to. Daman damagak, Ling. Anya data, sir? Best friend kayo kan Adora. Amok nga ado ti amom maipapankan kwa na. Nang ro na iti love life na. Anya? Ada ka din kaayan ayat na? I know, Sir Jake. Awan pa, hingam siyempre. Adakras na. Kasta ka di? Yes, sir. Apa ano damag yu? Uray agar-aram kan kwa na. Awan? Asus, panagkunayo ka di, sir. Kat titiday di akin napintas na. Awan agar-aram.
Sungbatan na kuma iti diretso. Ado, sir. May sa kadakwada ni Andrew. Andrew? Yes, sir. May sa CEO iti Montano Enterprises. Kasta ka di? Nakit-kita yun day, sir. Ta sinukon na kami kini Adora iti na minsan. Wen, nakit-kita kon. Ngam, not so familiar iti kinasasino na. Oh, so? Anya ita, sir. Ibagak tipod no ken Kalin. I like Adora. Oh, wow. You like her? Siyempre, amuya, sir. Sa balit ti kayat asawan, ti like, kan ay ayatem. Anya? Ti kayat aturungan ti like, wano kayat, kat may turong iti may salanga banag, idinto tano ay ayatan. That refers to any, person. Am I right, sir, Jake? Sinalbagan day alin. Na may saan na ka. Yung uray pa'y asino ti makabalubal ko kan Adora. Sa anak abasta sumuko. Uray asino pa'y apulano. I don't care. Ikari. By all means. Masapul nga agtinag ni Adora kadagiti dakkulap ko. Naibagam ken kwa na data? Uwan! Masurong na kami? Kunam na no asino? Naibainan nga rud No, adabait na. Ay, saan ko lang kumaasong bata ni Tikas Jay ngam nasa irak namin ni Timbagana? Anya ka? Ay ayam akayat na laang at agikwaan? Kinapod no na. Maditi dating na kanya. Super lasto. Iso nga rod. Nakitang gayak langan. Kat, kasano, kaopisinahan tayo mo't ngamin. Day tangarod ka. Narigat mo't ano pabainan iti gusto. Tama nga no anyakit di ti aramidon na. Nang runa kat, mediate superior ta. Oray pay. Basta, gusto ti aramidet, kan awan da ka sir aramidet iti trabaho. Ala, bay ang latan. Actually, awan pay mo't imbagbagana kanya. No pay, madlaw kumat. Dagiti paludip na. Adora, mabalin ka ding awisan ka for Adina? Ha? Sorry, Sir Jake. Ada pa pananli kan Lin. Kasta ka di? When, sir? Sige. Ngam, sapay la kuma. Tadi nagtupayan iti sumarunong awisan ka, ha? Makitan to, sir. Ibagak kan katipod no, Adora. Crush ka. Anya? I want you, Adora. Sa anak ngay ayam ang magustuham, sir. Ado ijemol. What? Sir, tao Saan abanag wano ay ayam laang? Sige, sorry ha. Panawan kayo pa'y dito, sir. Naatap ka, kaslaog sa Adora. Ngam pagbalinan ka akasla karnero. Mastos na talaga. Sana makauawat iti sao? Ay, naku namon, friend. Nakapoy ti IQ na. Uray man awan makiboy-boyfriend no kas jemotlat ka bastos na. Kan kaangin. Saanan? Ay, dito yakon lina. Manong driver. Pakibabanak man la ditoy. Thank you, Atoy, share ko iti taxi. Saanan? Bay amon, syakton. Si kakit di. Para day tala, Hey, hasla na po ti ulom
Wen tatang, masurunak nga min iti dayjay pangas a kaopisinaan mi. Anya? Mabastusan na kitimbaga na kanyak. Iti na minsan, binagaan gaya man nilin. Ang inulit na latang ang baga kanyak ti kasjay. Anya nga min, timbaga na aya. Kunanakit din na kayat nak kano. Anya? Sa anak nga ay ayam. Jakpay ko na. Anya? Kras nak kano. Kayat nak. Ay, naglukaw. Sa bali ti kayat, iti ay ayaten, tatang. Ah, Presko kiti talaga. No saan lang nga iso ti superior mi. San ko lang amon. ay na. Naglukumatan. No kasjay lang ti ugali na, tatang. Bumiro kaklangan iti sa bali a pagtrabahwak. Anya? Wen tatang. Masaya nga naklaang iti kabayag kun ijay. Ngamnawan pagpilya. Agikatak, tatang. Ipakadak nga umuna ti ay ko dita balayo. Taamangan no makasingaak. Saan? Una yung data. Agyaman ak no kasta, Dora. Okay, see you. Agan-anad ka, ha? Thanks. Bye. Bye. Kunak no asino itayat di nakabagbaglo. Si kamit gayam Andrew, iho. Hadan sakit di papanaba. Jack ilibak mama. Pasyarak ni Adora. Talaga? Ay, alak, lalaingam, iho. Wan mama. Barang no iti dati apa ng pasyar ko kinkwana kat masok dal kumatan ti ayat na. Ay, una. Mama, agyaman ak ta magustuhan nyo ni Adora. Iti likodan ti kasasada iti biyag. Amom, iho. Nagtaod akmet iti nakurapay a pamilya. Sakbayan nagasawa kami iti day di papaam. Wan mama, naistoryamat kanyak idi ni Papa. Ken oray da kayo. Ti pamilya day di papam ti adda mabalin na. Ngam syaket nanumula ang tinagtaudak a pamilya. Amoy mama, kasla maulit ti pakasaritaan ti ayan ayat yu iti day di Papa. Kada kami ken Adora. Kaslakas tagarod iyo. Mala, sayat. Awan makunak ken Adora. Taamok ti pamilyada. Sabong kang tsokolate para ken Karoda. Oh, agyaman na ka. Ay na, nagtaktak ka pa'y laang mat. Nagbanglon? Basta para ken ka. Awan sa mirak, Adora. Wow, how sweet. Agyaman na ka. Agyaman akmat no magustuhan. Wan mata. Magustwak dagito yung sabong. Mabitlaan. Tamang sagana at iti mamerienda. Saan kan ngagtaktak pa eh? Adora. Ti ima, Andrew. Ay ayatan ka. Katit nagmukuman ti banagak di taposon. Talaga ka di hanapudno ka kanyak, Andrew. Saan ka nga tamak maklat-lang? Saan? Idi pala nga naritnak nga agayatak launay kan ka. Andrew. Pangaasim. No adamat kay mo dingak di taposon. Di nakuman parigatan pa eh. Adora. I love you so much. Mama. Sa karagragsakak unay. At last, mama. Ne, adan sakit di agpaiso pakaragsaka muna yan ako. Yes, mama. Agayan ayat kamin ken Adora. Oh, really? Yes, mama. Inaklon nanti ayat ko. Ay, alukuyam nga ruten nga agkasar kayo na dak. Talaga magagaran kayon ama addaan iti apo ko? Ay, wen. Sige, mama. Iti sumaruno, ijaya kon ken kwa na ti panagkasarmi.
As itinakunakan ka, anak ko. Biyag mo da ita. Kang runaan ti amin. Saan ko asakupan ti pakasiknan ti pusom. At takan iti husto nga itad. Amok nga amumon tinasayaat kan saan para kan ka. Agyaman na kiti panakawat yu, tatang. Saan nakakas ka dagiti daduma anaganak? Abyangan da launa iti pakasaknan ti puso dagiti anak da. Biyangan da. Ti panagpili da iti pakiasawaan. Ken asawaan na. Wen nga rod, tatang. Sika ti makidin na. Saan kit di asyak? Nukasta. Sika nga rod ti agpili. Man nakaawat kayo launay, tatang. Nupay. Kalikaguman lat ta tinagandak ti pagimbagan ti anak na. At ay kumanasaya at ti pagbanagan na. Nang runa iti estado ti panakiasawa. Di kay agda nagtatang. Amok ang naragsakak to iti din na ni Andrew. Nga oray dakkel ti nagbaitan iti idadmi. Basit laang dayta. Walo laang atawan. At ang tupay dagiti nasurok asa nga pulo. Ano labsom ti agsao kat inauna nga anakdan. Wen matkit di tatang. Ado ti kastang agpaisot. Age doesn't matter. At last, awanan kinamnaman yung amok dita. Among friend, may isa day taan nang iduron kanyak ang mga klonan ken Andrew. Oh, good morning, ladies. Oh, ha? Good morning to sir. Naragsak kayo adwa Imbes nga agtrabaho kayon, kat sa bali pa ilat araramidan nyo. Sana bale, sir. Nasa papaymat? Kan saan kami mo't nga agliw-liway iti pagrabangan mi? Anya? Kan, pasari ag overtime kami mo't, sir. Ngawan bayad na. Isa, sana lo iti kumpanya. Wow! What a reason! Iso matipod no, sir. Nagbaybayad kayo ka din iti overtime mi. Uray na minsan, kat awan malagip ko, sir. Okay. Anya ka dit pakaragsakan nyo adwa? Ngamin, sir, makikasari ni Adora. Anya? Yes, sir. Oh, anyak makunayo, sir? Saan? Anya ka saan? Anya man ti pangngadden ko para itibiyag ko. Awan ti asino man nga adda karbengan na amakibiyang, sir. Ni Andrew to'y mawawag. Hello, honey? Hello, honey. Sukuran ka ito, madam, ha? Ag-dinner tayo tirwar, sakta nga itulod ka. Ay, Jesus! Kat ka sa nun nilin. Oh, no problem. Ikuyog ta. O sige, tayo baga. Kaasimat. Awan parikot. Oray kat kagayimamet. Wen, ibagak nga rudin ken kwa na. Sige, honey. Love you. Bye. Bye. Maragsakan lakit dinilin. Isutimbaga ni Andrew. Ay, mabainak samutan, friend. Did you adda akapasalsali? Saan? Ag-dinner tayo lang. Okay. Sige man langan. Amang nagtulang akpay. Anya? Ay, susi ka talaga. Madamot kas dyan? Wan ka no. Agtulan ka ka no pabainam ti Gracia amayawis. Ay! Nagadulakit din nga amom, friend. Awanan day ta. Naggasat ka lakit din. Nataer ni Andrew. Abdaman palin day ti biyag, kanasingpat. Apay, saan nagasat ka niya? Natural nagasat. Kunak no saan? Awan gayam. Malagip ko ti inaramid mo itay kanjek. Apay kasi ti magamitay. Ay, wan. Tap nga mangir na din Saan na nga mo ti sasawan na kan sobra ti kinapangas na. Talaga nga dadag iti kasta a tao. Kaputabak nang dan. Pagarupan pa nga isudan ti katurayan. Kabilugan.
Amagatang na amin akayat na, wenno banag dito irabaw ti daga. Nga aging ka iti kalintagan ti may sa tao. Ay, pudno, dagita nga impagam Adora. Ngam uray baknang amin ni Jake ti kinabaknang dito'y lubong. Saan kunto at tutupan? Nasimbang pailaan ti panunot ko, Lin. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Saan ang mapunas ti sakit tinakam ko? Iti panangpaay ni Adora kanyak. Kagurak mo't dayjay alalaki. Saan ko ang maaklon? Nga iso tinakapasungbat, wenno inaklon ni Adora. Saan asyak tay sumukulatan iti dangadang? Aramidak amin akabalag, ket agkawak ni Adora ken kuana. Amumlin, aging kayta. Saan ko ang malipatan ti inaramid mo? Inaramid ko nga. Di panangibagam, adandani kami nagkasarkin Andrew. Anya? Piliya ka talaga. Nakitutak pa iting bagam. Tapno sumardengan namang ring kan ka. Madanagan na. Ang mga no niya ti mapanunot ng aramidan ita. Ay, kasi ti kinunak aganad ka lang. Saan ka sumurot kan kuana no awisin na ka? Talaga mat, asa anak tupulos asumurot kan kuana. Ibagam ka tikin ni Andrew, tagkasar kayon. Anya? Ay saan mata na? Urayak na isot mangibag iti na ita Anya? Saan ko matakayat? Ako na nga grago taklaunay ang makiasawa ken kuana. Abay syakto ti mangibagakan kuana. Anya? Wan, ibagakan kuana tagkasar kayon, ta mga numaagaw na ka ni Jake. Hala, noon niya natin mapanunot mo ako na. Wan, dito lang ti panguspusan. Tapno awanan ti maaramidan pay Jay at Jay. No apay kiti di makaawa-awan. Kat di na maaklong ti pangagtin ko. Kaya't nakangarod. Ay, apo aya. Di adal mati ko na. Ngam apay akas jay. At last, agayan ayat kayo nga ruten. Oh, what's next? Kasaran ang arot. Kaya't ko amakitan ti agbalin nga apo ko. Anya? Asus, kasar adagosen? Siyempre kas may isa nga ina. Kaya't ko mat amakitan ang nakasettle ka anak ko. Saan tayo lang amo ti dumtang kada tayo? Nang runak anyak nataang anak. Anyan, kapada yelo una dagiti gagayem kan ada iti opisina. Kaya't da, agkasar kami kanon kan Adora. Idi maamwanda nga agayan ayat kami. Huwan mat nga minanak. Anya pa'y lang amin titubang ngaya. Sana bali mama. Padasik to nga ibaganon niya. Tingi nga umuna no anya mat tisungbat na. Huwan anak ko. Saan ba't laan na saya at ti mapayag nga gayan ayat? Lusya, kap na kak ni Adora mama. Saan ko lang nga amukan ko na? Dahil talaang Ngayon panagkunak, saan nakmat nga tanga aklunan? No para-paraw pa ulaan kirik na kanyak. huwan mat kiti Iso panagkunak, awan parikot. Tapno di na kaya't nagkalay sa kamin mama. Mabalin ka kading awisan para iti dinner for the last time, Adora? Mabalin mat sir. Basta kadwak ni Lin. Anya? Sorry sir. Saan ko akat nga daron sa adikang pagkinaawatan ken Andrew. No maamuan na sumurusuro tagiti sa bali. Ngam saan nakasabsabalikan ka? Tasyak ti immediate boss mo. Oray pay sir. Taamo nang agrayrayo ka kanya. Sobra ti panang pabayin mo kanyak, Adora. Sorry sir. Kanuan gayam. Agliwak. Anya? Excuse me sir. Adaawag ni Andrew kanya. Sung batak labi
Tagasin kan to after office hour, han? Okay, Han. Orayan na kakinlin. Sure. Walang tayong umana sa tanto itulod. Kalpasan na, adda pa pananta. Adda ngamin napatag unay nga ibagakkan ka. Kasta ka di? Sige. Nasaya at matumay ka. Ngamin, agaw awis ni Sir Jake. Kasta ka di? Saan ka nga, Gwen? Ibagang madda pa pananta, ha? Uwan, saan ka ngagdanak? Sa anak mo ta talaga sumurot kan kuana. Ibagak, ano sumurot kadwak ni Lynn. Nung naglawa na sakit tinakam na. Anya ti amom, no dakit di sa bali apanggap na. Isungan. Sige nga Roden. Ingat. Love you. Bye. Love you too. Kasi tinaibagak kan, aganad ka ni Sir Jake. Wan, no makikuyog ka man kan kwa na, wano adaawis na, masapol nga dala ta kadwam. Wano, siya kaya ba makadwam? Niso, timbagak kan kwa na. Good. Narik na ka na sakit tinakam na. Iti saan ko apanang pagusto iti awis na. Di ba amo na lang arudan nga dan ka ayan-ayat mo. Awisan na kapailaan mo, tasiksi ka ha. Uwan nga ron. Asus nagri ka, Tadora. Anya ti amo, nadanto kiti sa bali nga ramida na kan ka. Adda ka di pa'y gaway mo? Talaga paspasaktan nak ni Adora. Pinabainan nak manin. Saan ang mabalin? Sakbay nga agkasardaken Andrew. Masapol nga adda maaramidak. Kita akman, no kahit dan tupay nga ikalaysa. Sigurado asyak matlaang ti pagtungpalan na. Ni kumalin ti makatulong kanyak. Anya nga tano kasaritak. Oferak itinangato asweldo. Ken posisyon, basta tulungan nak. Lin, nagpakada kanyak ni Adora. Aglib ka no? Kasta ka di, sir? Kat napanunot ko nga ipayan kay tinangat nga to posisyon. Kan dakdak ka la sweldo. Anya? Ang tulungan nak. Anya kita titulong, sir? Tulungan nak amaya si dagkan Adora. Anya? Nasingit kayo iti tunggal maysa. Kan among ama gusto ak unay. Kat, day tatikidawm akatukan? Ti ibagbagam kanyak a posisyon kandakal a sweldo, sir? Yes. Na isang sangayan nga oportunidad. Oh, I'm sorry, sir. Ngam saan ko nga ilako? Ti panagayam mi kini Adora. Anya, oray si kakadikat pabainan na. Sinalbag iji a Jake. Andrew, Talaga na sakit di akayat nakasalinan kan Adora. Aw-awisin na kan for a dinner. Juan, kan kayat na pa'y atulong tap na waya si Dad kan Adora. Akatukat din nga to a posisyon, kandak kala sweldo. Pangas a talaga. Ipagarot na ta ang magatang na amin na banag. Pud na day ta. Ngam ora ikatan na. Naisot kayat na. No sa anak ngagtungpal. Awan anyaman na kanya. Lin, Jak tu ilako ti panaggayam mi kini Adora. pagyaman akin ka ha. Agkasar kayo aminan, tap agsar din nga dadya pangas. Planok na rin nga baga. Isong agdingar tayo. Kalpasan na. Itulod kan to taddan to papanan mi. Ibagak kan ko na ti proposal ko ngagkasar kamin. Will you marry me, Han? Sure, I will, Han. Agyaman na kanaragsaka kunay. Tasaan mo nagkadgadan ti jayakin ka. Ay, ayatan ka, love. No, kasta. Awan lason. Wenno ka po na pagkadkadak tinasuri panggap mo. Sige nga, Rad. Agsasarita tayo kadatatang mo kan mama. Pagsasaritaan tayo ti kasarta. Jak kayat nga agawan nakakanyak. Ano yan?
Amangan no anyapit ti daki sa pampananutan na. Tapno maagaw na kalaan kanyak. Saan ko matngay palubos kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti makaaramid kanyak iti dagas. Honey, Kinapuno na. Awan pulos pa nagtalag ko iti dayjay. Nukasta, umanugot ni Adora nga agkasar kayon, iho. wen mama, Ay, nasaya at nukasta. kasarita mi penitatang na. Formal akidawag kan kwa na ti ima ni Adora. Katno anya ti kunana, dumanon tayon. Oh, sure, iho. Ibagam lang no kaano. Mamuan nyo mama, saan kayo nagdanag? Awan rason. Tapno laptak day ta panggapyaw. Agyaman na kiti pa nakaawat yun, tatang. Apay ko mga agkad-kadak. Kat day ta talaga ti orayag. No nalagaan tiriknak asumina iti daytoy abiyag. No makitak nga adakan iti natalgad nga ima. Wano kasasaad apanawak. Anya, magtunday tangay bagbagayo, tatang. Saan tayo at tanggal tibiyag tayo? Kendungtang apaspasamak anak ko. Iso arumbang launay anak kasagana tayo. Talaga asaan na si Mrek ni Adora, Lin? Saan ka diyan nag-leave, sir? Ah? Ay, uwan gayam. Makumikom da nga mina na mga sagsagana, iti pa nagkalaysada. Tanapod no nga tamot lang dayjay alalaki ken kuana. Ah? Kat si kamat lang tinag ko na. Anagdakkel ti baet ti edad da. Walong atawan di ba at da? Ngam adda ka di parikot dita? Age doesn't matter kung nada nga ron. Nasingpot ni Andrew, sir. Nabayagan nagrayrayo ka ni Adora. Si kaman ti mangibagalin. Anyat mas maikari kada kami. Siya? Wano dayjay nga Andro. Langa. Kinabaknang. Anyat mas kwalipikado kada kami. Sorry, sir. Ngam ti makunak. Saan nga iti amin agundaway kati status wano kinabaknang ti pagrupudan ti napudno nga ayat. Anya? Ladingit at no may bagak ti kasto eh. Ngam, isumat nga ti pudno saan ka di? Iti napudno nga ayat. Awan kondisyon. Urian niya pa iti status ti may sa at tao iti biyag. Tagapagkasar na matlangan, honey. Uwan, honey. Agal na langit tiragsak ko. Agpapan ka niya. Saan ko mas maalan ti ragsak ko? Asino ti makaibaga? Nga ikalay sana. Idinto ta walo atawan ti inaunaakan ka. Saan ati edad ti pagrukudan tinapod ng ayat? Kan may sa, ubing tilangam iti edad mo, honey. Talaga nga ayatan na ka. Siyempre, honey ka nga ron di idayaw ka. Agyaman na honey. Kat ikarikan ka. Ayatan ka iti awan ka asping na panagayan. Same here, honey. I love you so much. I love you. Asla tagtagainap lang nga makagdangat dito ayan dagiti windmill sa ti Ilocos. Idi pa'y laang, kaya't kunti makadalan dito eh. Your dream come true. Uwan honey, ay na nagmayaten. Pasig pa'y asolar dagiti street light ka. Pudno da ita. Umay ka. Mapantay di iti baybay. Kamapantay iti ayan dagiti white tracks. Amay sa kadagiti tourist attractions iti Ilocos Norte. Uwan man. Kalpasan na. Agdiretso ta iti pagudpod. Uwan honey. Siguro, agsardeng matnatan na iya ajay. Awan rasong aring-ringan na ka. Siya akong ti makasama na. Kan ag-file ako ni ti resignation letter ko. Wen, bayat nga awan pianak ta. Ag tinulong talangan na mangipataray iti negosyo tayo. Yes, of course.
Sigurado, ngagluksaw na dyan. Ken talaga asaan ang nagparparang iti kasarta. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Rabiin, hindi mo't la sumangputan. Amang ano nalausan ti Bartag na. Amang ano saan na makaawin. Adan nagsardang ang motorsiklo iti bato. Nalabit nga isudaytan ni Carlo. Kunak na nalausan ti Bartek mo kung saan ka na makaawin. Saan mat? Saan nagtupay na Bartek? Siyempre, pampanonotak ti panagawid ko. Kat, kumusta mat ti birthday celebration ti Sukim? Mayat. Manmano kami abisita na. Kasta ka di? Apay, asan ka pa naturog? Inuuray ka nga ron. Amo mo, ta saan ka makaturong no saan ka mapasangpat. Una yan ti asawag. Awon gayam, mapan kami kininanang intun bigat iti doktor. Ni, apay, ada ka di sakit mo? Saan kong amo na niya dahito eh. Makadul-dul-ukak no maminsan kan maululawak. Kasta ka di? Sus, amang ano adan ading ni Junior. Diyak karon maawatan. Sakit pasaray agkrams dagiti sakak. Anya? Mala, kadwaan kan to inton bigat. No ada ikamakam mo adait mo, oray da kamin tulaang ang kininanang timapan. Oh, di ikuyo ko nga ron ni Junior. Saanan? Isuntupay lang ay aywa na mi jay. Oray kat kadwak mo ni nanang. Biso Wan, kayat ko lang mat ama siguradong no aginawa ko no anyakit di daytoyen. Anya ti kunam? Saan mo anaaramid timbagak nagpicture kayo? Saan na akayat? Kat saan mo langan ngayon pamuspusan? Ahawan mat gayam sirsatbim. Putnumet! Paisublik to lang at atiintad ko abayad mo. Awan mat na aramidam. Anya, no paisublik ibagam kada Carlo ken tiyanda nga anak ko at tinangdanan kalaeng. Hoy! Saan asyak ti butbut ngem? Ta saan mo nga ammo ti kabaalak na aramidan? Sige, babayakon. Ngem saan kan nagpakpakita kanyak? Taamangan no anyapay ti maaramid ko ken ka. Oh. Buisit ijahin a babae. Nagdakkel tinaited ko ken kwa na kastangdan na. Sabali lang tinted ko nga impatulog na iti masakit nga inana. Salbag. Angem adda pinamnamak. Awagak ni Oscar. Iso ti mangipatungpal iti sabali pay a planok. Nakawag kayo mamutan ng kal. Oscar, pasensyakan ta saan taan natuloy iti kalman. Awan na nyaman ng kal. Gusto lang, dadamad lang na panakit di kalman. Kasta ka di. Agsabat na nga ron iti imbaga kiti kalman. Unang kal. Anya nga oras? Oray itaan. Sige ang kal. Sige nga ron. Bye, Oscar. Bye. Anya nga tangag paiso ti paaramid na angkel kanyak. Kasla na patig unay. Anya ka ding agpaiso ti paramid yung kanya kang kala. Ibagakken ka.
Ulitak ti imbagakon ken ka idi na minsan ang nagsarita ta. Nakiasawa ti kasinsin mo, iti maysa nga ambisyoso ken mamirmirawat. Kasta ka di. May salaeng adumadait ti nakiasawaan na. Anya? Maestra, ninsan. Dumadait lang din na kay asawaan na. Imbes kuma doktor, engineer, basta, professional kuma. Day tangarudket. Nagadumot na gati professional ang nagarang kan kwa na. Ngam day jay kiting nga. Masurunak. Ita nya ti kahit yung aramida kangkal. Iwalin ko day jay nga asawa ninsan chamda. Saan akasta? Saan ko akayat nga agbalin ka kriminal ka anakan? Katanya nga rawat angkal. Kumita ka iti kadwam. Kalpasan na? Anya ti aramidan mi? Takawan nyo amin nga usar na iti shop na. Anya? Ngem, siguraduan nyo asaan kayo amatiliw. Ken di yung ibagbaga asyak tinangbilin ka na kayo. Ket, dagiti matakaw may aramit na ngagdahit. Makambukan. Ila ko yun o adda pangilakwan nyo. Ngem kas itinakunak. Saan ko akayat ti masabit. When no mairamraman ha. Areglado angkal. Ayabak dagiti barkadak nga ex-convict. Saan ka nga agdanag, Oscar? Dakkel ti itangdan ko kada kayo. Kunak na masikubak no aginawak. Saan mat kaya? Anya. Ay, purak na dan ading ni Junior. Ada ka no nagiti sintomas kanyak ti kidney failure. Bueno, agtungpal pa'y chronic kidney failure. Anya. Ni, kaano agsubli ka para iti second lab test mo aya? Inton bigat nanang. Ay, ibagam akin ni Carlo. Uwan nanang. Naskan la unay amaamuan na. Anya? Saan ka masiko? Wano aginaw? Uwan, agsubli ak no bigat para iti second lab test ko. Kasano ka naadaan ka iti kidney failure? Amok pa yun. Delikadong sapay mo't nga roday ta sakit. Manang nga si ti Jones, han. Dakkel ka no ti magastos no agdialysis ka. Mas naawag garot no kasano na adaanak iti kastoy a sakit. Ngala, sapay la ko ma. Tanagbiddo ti mo na findings da. Damat lukloko ni Uncle Rolando. Marami na ti kasjay ti marugang na. Ibang klase. Sarakag dagiti barkada. Ket planwan mi no kasano aserken mi ti pagdaitan ni Carlo. Ni masapol ni surveillance mi ti lugar ken siyap na. Nasidagag kahiman iti lugar da Max. Sapay la kumata madanon ko ti gayem ko. Ipadak anabalo di yemonte. Ngem imon una arimargum siya. Ala, kasano anadan kay ti kasta sakit? Saan ko nga ron nga mo? Kat ko na ti doktor ko. Masapol ka nung dialysis ha. Diyos ko. Kaasip ay ti anak ko no mapanawa. Ang payakas tamo itong tibagpagam. Saan ko amalasat da ito? Saan ko amalasat dirig na kalit? Apay hasyak pa'y tinandaan hindi kastoy a sakit. Talaga ngawan makaibagan. Anya atigasat ti may sa tao. Yung makararag ka Saan mo't siguro akas na kadagsan dahil sakit mo?
Anya ti kaya tasawan da ito'y. Nasarak ti pwestok apagdaitan. Kat awan na bati iti makina apagdait. Uray ti aging machine ko. Inala da pa'y agraman dagiti tela a dadaitan. Masapul ang maiblatter ko da ito'y. Apay nga awan man lang tinakakita. Awan ka di tinagpatrolya a pulis. Apay nga ka iti police station ako nam. Natakawan ti tailoring shop ko. Anya? Anya tinapasamak? Awan imbati da kadagiti ramit ko. Dua apang heavy duty ang makina. Agraman ti aging machine ko. Anya? Awan nakakita. Saan ang nakita dagiti pulis dagiti agtatakaw? Diyos ko man. Anya itan na gito yung mapaspasamak. Saan ko nga mo? Ngam, kaslamat na ilunod na tao. Han? At nadagsan na sakit mo. Kalpasan na. Kastoy man ang tinapasamak. Sino nga iti akin aramid iti dayta? Anya? Sino nga iti akin aramid iti dayjay? Saan ko nga mo, friend? Kat, anya itan dagito yung mapaspasama kada kayo? Saan ko nga mo? Kunang nga ron ni Carlo. Kaslaki din nailunod kami. Anya? Kastoy lang nga ron din titimtang nga sakit ko. Ne, itaman nga arak isang sangwam, han. Kaya't ko lang nga iliwliwag tinapasamak. Anya pa ti pagsapulak kita. Saan ka ngagdanag? Adaak mat. Ang kasanungat ano, mangrugi ak tong agdialysis. Day tangarot. Nawananak pa yun itiganas ng agdait. At, anya ti ko na nagiti pulis. Ag-imbestigar da ka no? Siguro, maragsakan ni Papam numamuan na tinapasamak. Ha? Gusto ko lang balita. Sadag mong tagino. Bayanak ko ma. Sapay la ko ma. Tasan apod no ti atap ko. Anya? Atap ko na? Saan ko nga mo? Nurumbang nga agatapak iti madikan Papam. Saan ko kumaapakabasulan? No atapak nga daam mo ni Papa iti napasamak. Atapam ni Papa? Anya ko matirasan nga aramidan na ti kasta no bilang. Kasi tingnan ko nak. Sapay la ko ma. Tasan apod no. Amok nga aging kaita. Kat kagura nakpailaan. Gapo iti kinakurapay ti biyak ko. Saan ka mapabasol, Carlo? Kat nalabit. Maragsakan no maamuan na ti kasasaad ti biyak ta ita. Saan ka ko mga agatap itida kasi katuga nga, anak ko. Nalabit. Pakabasulak dito'y nanang. Anak, Ang mapabasol dak ka di. No agata pakitikastoy kan ko ana. Katamok. Maragsakan lakit di no maamuan na dito'y. saan mat nga taakas ti kadakas ti katuga nga? Nalaos tigura na kanyak nanang. Ngagraman iti anak na. Kinagura na. Tanay turad na pa'y alaksidan. Gapo iti panagsupring ni Tianda iti kayat ti amana. Ay, anak ko aya. Iso nagrusing matan tigura iti kaunggak ken kuana nanang. Anya, Wan nanang. Ket ad-addaman nga tan ita. Ti panang lais na kanyak. Numamuan na nga agrigri katakon.
Oh, nakalagip ka man, Roxanne. Adak dito'y balay. Awa na kiti siya. Tayo sa rakon. Ay, natakawan na. Kasta nga rod. Anya? Awisan na kiti lunch? Sure. Sige. Uray kat, awan mo trabaho. Sige. Bye. Awan mo't ar-aramidag. Rumwarak kit ni, tapno sa anak ang matukutan. Uray kat, at damot ni nanang amangaywan ken junior. Madanagan ak, friend. Nasumog mo ni Carlo tagbarta. Ay, daytan ati rigat na. Hindi na pa'y kayatan trabaho. Nasaktan, iti na pasama. Uwan nga ron. Katidagas na. Sa bali di atapan na. Anya dayta? Amangan no da kano ni Papa itilikudan ti panakatakaw dagiti makinana ang agdain. Anya? Maaramin nga ta ni Tito Rolando dayta? Anya kumamati panggapuan na mga ramin iti kasta. Tamno, agrigat kami kano. Ay, saan mo't nga ta akasta ti kinadakas ni Tito Rolando? Isumutin bagakan Carlo. Kasla sana pa siya ni Carlo. Ay, oray siyak Kasla jak mo't pa dyan nga ramay din ni Tito Rolando ti kasta kada kayo. Dito iti imbaga ni Roxanne apagkitaan ni. Mapay akas lang magagaranak ang makakita kan Roxanne. Talaga ang masurunak kanila kay Rolando. Talaga nga atapag. Nga iso ti adda iti likodan ti pan nakatakaw dagiti makinak. Saan nga min asumina iti panunot ko ti lalaki anapan iti siya. Naalikotag dagiti matana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Agpaagas ak ananang. No maagasan ak. Dakka na pagyamanak. Ngam no saanan. Anya nga no timabalin ko. Anya? Abos na, kasjay mo ni Carlo. Kas lang nga awan mo panggap na ngagsapol iti trabaho na. Bay amta kasaritak to. Bayan nyo laangan nanang, adamat nakam nan. Janda. Tila ang ipakpakaasig. Saan nyo kumaabaybay ti anak ko, no bilang ta, saan kunto ang malasatan daytoy asakit ko. Nay, apay mo't na nakasta ti ibang pagam. Agkararag ka. Dakal di kaasi ti Diyos. Basta umasidag tayo, kan mabati tayo, kan kuana. Oo, nanang. Ngam tunggal tao. Ada na yurit agasat na. Kastamat ti pagpatanggaan na iti daytoy abiyag. No naikadang ajak mapadakkel ti anak ko. Awan, mabalin ko. Kunak no saan ka na mauray? Abay kit din na saan. Mailwak mata makakita ken ka. Makakita laan? Huh? What do you mean, Carlo? Awan. Adakan kan no anya tinaawatan. Amo. Ken? Kumusta kayo at Janda? Medyo saan nga okay. Ta aging ga ita.
kat di nakmaklon ti amana. Anya? No bastusak ko ma. Ibagak kan kuanan nga isudalangan ti agasawa. Wow! Grabe ka man. Inaramid ko amin na kabalag. Tapno mabiyag ko ti pamilyak. Ngam amom ka di. Nga isot atapag anang patakaw kadagiti ramit ko iti shop ko. What? Nupod no ti atap ko. Agbabawi. Talaga nga ramidin na ti amin. Tapno agsina kayo, nagasawa. Juan, tayo pagarup na at ila ang kinabak ng dati inalmanak. Kita man lang agpaiso dagiti dadumabak nang. Ket sigurado, numaamwam da ito eh. Ada-ada man ang tiguram, iti katuganam. Anya dayta? Awan panggap ko ang mga ron itiguram ken kuana, ngan sigurado. Nasken, ama-amwam da ito eh. Amwam ka di? Tinangdanan na ti katugangam, as sulisukin ka. Tapno, ada panggapuanan na, ama magsina kada kayo iti asawa. Anya? Nagdakas ti amam tiyanda. Gapo iti namuak. Dakdakkel itan ti atap ko. Nga iso ti adda iti likodan ti pan nakatakaw dagiti ramit ko iti tailoring shop. Anya day ta anaamuam? Nanangdan iti tao. Wano babae amang sulisog kanyak. No ada panggapwan na amamagsina kadata. Anya? Naaramid ni papati kasta? Wan, mismo ati tao tinangipod no kanyak. Anya? Asino? Ni Roxanne. Ti maysa kadagiti nagbalin a customer ko iti shop. Nangaramid iti pamuspusan. Tapno agin nasidag kami. Kan masulisogak. Kat bilin amin tinalaing nga amam. Naaramid ni papati kasta? Katiatap ko. Kahit ko apanagnagan. Total, addan atapak no asino tinagaramit. Ngam, amok ang nabilin laang dayjay a tao. Asino? Iso timapan ko i-verify iti police station. Agyaman nagtanag umay kayo manan iti apo ko, iha. Kaya't ko lang ang makasarita kayo anasaya at papa. Anya, Apay, anaaramid yun ti kasjay. anya na aramid kay bagbagam. Talag-adi kay mamingga. Aging ga iti saan da kami ang mapagsina ken Carlo. Anya ti kayat mo asawen. Nanangdan kayo pa'y iti tao. Amang dadael iti estado mi ken Carlo. Anya ka diti sasawem tiyanda. Nagpudno ka no ti agnagan iti Roxanne ken Carlo. Ha, Apay nga aramidin nyo daytoy papa. Saan kayo kadipay anapnag iti panangilaksidyo kanyak kas anak yo? tiyanda. Kat ti may sapay akayat ko amamon. Nupod no ti atap ni Carlo. Ada kayo ti adda iti likudan ti panakatakaw dagiti ramit na iti tailoring shop. Anya, Inaramid yo kadi dayjay. Tapno agrigat kami. Kat panawak ti asawa. Kat agsubliak kada kayo. Dahil takaditiga puna, papa. tiyanda. Saan kayo ngagdanag, papa? Padyak. Nga iti saan amabayag. Agsina kami ken Carlo. Panagsina. Nga iti kaanuman. Mapukawak iti agnanayon. Anya ti kayat mo asawen. Inapudno na, papa. Madaman ti panagdialysis ko. Anya, Kat nadyak tumalasatan na ito. Siguro, naragsak kayo matan anag baligi. Ana magsinak kada kami kan Carlo.
Positive, Roxanne. Anya tinamwam. May sagay mga ex-convict da dya tao. Ako nga atapag as suspect. Anya? Kat amom ka di. Nuan niya tinadoktalan dagiti investigador. Anya tinatugtalan ta? Kabagyan nila kay Rolando. What? Iso ang mapagsisilpokon dagiti pasamag. Binilin lakit din nila kay Rolando dayjay amang takaw amin aramit ko iti tailoring shop. Tapno agregat kami. Kat mapilitan ni Tianda nga agsubli iti amana. Anya? Naaramid nila kay Rolando dayta? Ala, nagdakalin din bisan ti Bakim Tianda. One friend, twice a week ti dialysis ko. Anya ti ko na ti doktor mo. No, at ako mamay sukat iti kidney. Mabali na makasurvive ba? Kan bapaon matlang iti dialysis. Kastan ka grabe? Iso nga at sapsapolak ti doktor ko iti kidney donor. Kasta ka di? Kat amo ni Tito Rolando na ito yan? Apay ati nakatulungan. Sa anak-anak kid daw iti tulong kan kwa na, Arlene. Anya? Linaksidnak nga rudan nga anak. Kat ni Carlo, kumusta man? Saan ka tinagtignay tapno maagasan ka? Anya ko ma? Adapay di rabi, asaan na sumangpat. No sumangpat man, nabartag. Anya? Nalaos igura na kan papa. Kat ipapapas na kanya. Naamon na ngamin, akabagyan mi ti atapon na anang serek iti pwesto na pagdadaitan. Kasta? Mapabasol na ka di. Numakariknak iti gura iti nalaing amam. Apay nga iramraman na. Da kami iti anak mo. Ladingitan. Ngam nasaysaya at nagsublikan kan kwa na. Tapno maminggan. Kan maragsakan mat. Carlo! Nasaan man? Ngam naskan nga awatan tati amin. Dinagdagang ti sakit ko. Ti ut-ut amarikirignak. Gapu iti kempet kanyak asakit Carlo. Kunak man no napudno ka kadagiti karim. Kunak na lang. Mapabasol na ka di. Nagbali na kakastoy. Ti amam ti pabasula. Napanandag iti karim. Umuk-ukuk iti kaunggas ti kinaranggas mo. Ibis asikat ti mang saranay kanya. Sikapay ti mang dudog iti rignak. Lading hitak kanda. Katangay saan mo na may paay ti kasapulak. Kas asawa. Saan nak ang mapabasol? No sumapulak iti manglitop iti dayta pagkurana. Ipaagas ka, iha. Uray maibos ti kinabaknan ko. Aging magkalain. At dapay nga ta serbi na dayta, papa. Nunasken nga ipan ka iti kamodernuan a hospital. Aramidek. Papa, saan tayo ang matubngar ti pagayatan ti apo? Saan? Saan, iha? Uray numabaan laang ti kastoy awagas. Kat masulnitak tinagkurangak ken ka. Papa, Aklunek. Nagbasulak kada kayo nga agasawa. Gan, makitang itati ugali ti inlablapan mo. Anya ti inaramid na. Binaybayan na kan. no naaramid naman ti kastay, papa. Gapumot lang iti aramid yo. Sanda, Ladingit. Ngam samsam ito kon ti matay. anak, Ibatik kada kayo ti anak ko, papa.
Da kayon ti makamo kan kwa na. Nudumtang nga ipulang kun ti bulod ko abiya. Saan? Saan? Takas itinakunak. Aramidyak amin tapno malasatam da iti asakit akimpet kanika. Nagsupligayam ngagpaisun ti asawam iti den na ti amana. Wen. Tangay, day tati kayat nila kay Rolando. Awan ka din panggap mo? Amang subli iti kinasamit ti estado yo. Tada ka di pa'y maghanap ko kunkwana. Kat addan na dagsa na sakit na. Anya? Dahil ti dosa nila kay Rolando. Gapo iti naramit na. Nakarma. Ketsika, saan kang tungata ang makarma iti naramid mo? Idinto ta agasawa kayo iti imatang ti tao ken iti Diyos. Adula amin dayta. Tinapatag. Adda ka. Amom ka di, Carlo? Makarik na akit ti asi iti asawam. Anya. No panunutan, sika ti si babasol. Ket, ladingitek, may saak a babae. Anya ti kayat mo asawan. Saan ko malabanan ti si Dir ti konsensya? Oray ko na may saak laeng a babae. Saan ko amaklon? Ken, kahit nga dapadak a babae ngagsaksakit tinakam na. Ngagsagsaga ba? Kapo kanya. Anya ti kayat mo asawan. Itamot lang, Carlo. Putdekon ti relasyon ta. Anya. Dalawag tinangag mo? Kaya't kumatan ti mang barwanan. Anya. Kinapot na na. Ag-flight ako nintong bigat. Agur-ora yan ti foreigner akayan ayat ko. Tapno agkasar kami ni tiyan lugar ta. Roxanne. Carlo, tapno malitupam tinagkurang mi ti asawang. Agsubli ka ken kuana. Ket ipariknam ti panagayat mo kadagiti nabatbat ti paing aldaw. Iti panagbiag na. Anya da ito'y anagbanagan ti biyag ko. Arak kadilatan, ti sagsagwam, Carlo. Da ito'y lang ti makatulong kanya. Tapno malipatak. Iti uri apagdarik matla ti marikriknak nana. Taasino ti akin basol. Basol amin nila kay Rolando nana. Saan ka ngagpabasol? Kano saan ka kumanag balin analupoy? Ti kadaksan. Imbis asaranayan ti asawam ang masakit. Asika kumati magpatibker iti riknana. Ginulibam kit din. Adyat klasim a tao, Carlo. Nana. Pinadakkel ka na sayaat. Gabanyat inaramid mo. Ita, ayan ti babae anang isukatamkan ko na. Gaputa saan na may paay, ti pagragsakam niya sa awamin sukat mo. Ha, anya ka ita, pinanawan na kamatlaan. Balang kantis mo't day di Roxanne. Katsi ka, anyat klase ba tao, Carlo? Adadapay adayawag, tanaka amiris iti bidot nga inaramid na, ngamsi ka. Nana. Bayam ka nilatan amatay, di asawam, gapula ti dirot mo iti sa bali a babae, gaputa din na may paayday dyan, nagsapul ka. Anyat klase ba tao, Carlo? Ha, ita, anyat ar-aramid ang. Imbes ang mapagkaagkid daw iti pamakawan iti asawam kastamat iti katungangam. Agbarbar ti kakitde.
Ada ka di maitulog ka dayta? Ay, anak ko ay agpanunot ka kumama. Ni kano Arling aka maestrahan ni Chanda. Tinangibilinan dala kay Rolando iti balayta. Masapo lang makasaritag. Ket agdamag akken ko na. Apay. Sa dino nga ta tinapanan da Chanda. Nalukoy ka, Carlo. Nakakaasi di gayam ko. No kaano pa'y akasapulan na ka. Nga da ka kumaamangan tingay kan kwa na. Amang papigsa iti pakinagam na. Ngam sa dino dayan mo. At da ka iti sidong ti babae ang makaipaay iti saanan amang ipaay ti asawam. Anyat klase matao. At da kit ya dinagdigam ti sakit na. Aklon. Nagbidota. Amo, gapoy tinaramid mo. Pinanagnagam lang ti atap kan ka. Ni Tito Rolando. Tim pagarup na asan anasaya ta kinatao. Nga ubaw ti panagayat mo iti gayam ko. Kat tila kinabak ng dati nalmanam. Napanagna ka na daytan. Sana po no. Kapumot lang iti aramid nila kay Rolando. Iso ang nagrebelde tirik na. Iso marod. Anyat klase matao. Kunak no napatagkan ka di kayam ko. Kunak no ay ayatam. Naman niya tinaramin mo. Ada ka di basol. Ni tsandakan ka. Apa yung isos pinagpapasan? Nagayatan na ka di. Ter aramidin di amana. Sige. Ada akong dita. Nga, kunak manan. Anyat nagbasulan ti kayam ko. Apay nga isos pinagsagabam. Arlene. Lading itak ngay baga. Ngam awan kwintam at tao, Carlo. Adda pelaro pang nga agparang kanyak. Kalpasan abinaybay am ti anak ko. Da kayo humatlang tinangidoron kanyak. Anang aramid iti dayta. Awan ket diserserbim. Kunak no natibkar ka. Ngem nalupoy kamat gayam. Saan mo akabailan at akbiran ti karim asaan mo abaybayan ni Chanda? Anyaman ti mapasag. Pakawanandak ko ma. Wen, aklunag ang nagbidutak met iti panang papas ko ken Chanda. Ngem uray kas jayman. Saan kumatla ang abaybayan ti anak ko? Uli taktiyagkid daw iti pamakawan kada kayo. Mabalhin ang mapakawan ka. Ngem ad-addaitan asaan ka ama aklon. Ken saan ka ama ikari iti anak ko. Pumanaw kan Carlo. Ket saan ka nga agpagpakita pa'y kanya. Papa, mabalin ka di akasaritak ni Chanda. Tapnoan niya. Ibagakken ka. Nakarecover ni Chanda. Naimbaglangan taad na isukat iti may sa akin nina. Ngam no namnamaumpay nga agsinublian kayo. Arapaap mula angan dayta. Syakmat itan ti masurat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.
Anya itanday to'y a customer ka. Kitkitaan at mutlatan, sir. Ha? Ada ka dirugit, iti barukong ko. Ay, sorry, madam. Ay, stay, Roxanne. Sorry ha, kastoy nga na talaga, di pa nagkawkawas ko. Okay. O sige. Roko din ka nga rodan. At dayta, narukod kan, Roxanne. Kaano ka diti panangalam? Si Kaman, do kaano amalpas mo? After 2 days. Okay. Kat papintasam ha? No magustuwag? At parami dakpaykan ka iti bestidak apang formal. Sure. Atoy, advance ko. Okay. Agyaman na ka. Okay, Sir Carlo. See you after 2 days. Sige, Roxanne. When kayam, mabali na ma-phone book ti cellphone number you. Ha? Sure. Sige. Awan agunget no. Awagan ka? Addan asawak. Ngum panagkunak. Awan mo't gapo nang agungat. Nang rona no maipapaniti trabaho, tiga po nang umawag ka. Good. Narigatan. Amangan no. Ipungot na. No kasta, narugyamon. Yes, sir. Kat uray lang nagbulan. Nagiti mata na nagkakita iti langag. Ano pa nagparukot kan nagpadait kan kwala. Good. Saya atem tapno adda bonus mo kanya. Okay. Siyak pwede ko na, sir. Ket no maawis mo nga update kayo, much better. Ken, masapol a documented. Sure. Good. Ngam. Tay tandang ko, sir. Tay promise you, ha? When, no problem. No anya ti imbaga tong palak, Roxanne. Oh, kamatak, sir. I love you for that. Okay. Sige. Bye for now. Bye-bye you. Bye. Sarampiting mo't talaga ni Roxanne. Sa bagay, saan ako namasdaaw ta itiklab mo't nga rod ti trabaho na. Langam tinabannog launay han. Kan saan ka matimtima? Uwan nga rodhan. Nagsasarunod agiti may nagpadait. Kasta ka di? Imbag man, adalat tao may agpadai. At damat. Ultimo bestida da, kas kada blouse. Aya, sa bagay, kayang-kayam day ta. Anya ngay ti serserviti na sursuro mi di Saudi. Uwan makit di Ay, di rombang nga ibagat ti may papangkin ni Roxanne. Mabitla ang ron, kaitimplaan ka iti kapem. Ay sige man nga ron. Jak pay kat nasangon tinagkaping agpaiso. Awan kayam, nung ata mangala ka iti kaduam ngagdait. Saanan? Kabalak pay lang mo't dagiti awat ko. Iso Ang planok ti agawat ka dagiti uniforme. Kan mangnayon iti usarak a makina. Tay pang heavy duty. Tano makaalak iti uniform, kapilitan ang mga alak iti kadwak ngagdait nga uray dua. Mayat day ta plano. Bayan ta, kasaritak ni principal. Plano damanan nga agpadait kami iti uniform mi. Ay kasta ka di? Una, uray dagiti uniform dagiti estudyantiyo. Unahan. Sige, kasaritak ni principal.
Nakaturog ni Chanda. Isuda iti anak mi. Saan ko pa ilang amahala ti tuturugag? Saan asumina iti panunot ko day Roxanne? Sa balit kinapintas na. Makaalino ti pamagi, kan panagis-isam na. Kan tinabayog abarokong na. Oh, salbag. Urayak lang na patilmon. Hanggang saan? Masapol nga iwaksik da ito ang mapampanunot ko. Pili, takit din ti maturog. Ado pa iti kamakam ko dahit intun bigat. Kaya't kaatulungan ni Jay siya, nga uray aglilip ko malaang. Awan time ko na. Nagsubli akmat nga rodo na mangisuro. Okay lang. Saan nagmata mabutan kadagiti awat ko daitan? Kunak mat, ang mga anak iti kaduam. Kita akto. Ibagbagamat kit din ni Lina akaruba tayo. Alaam kit din. Imbagla akad kaduam kan kasarsarita mi Jay. Nalaing adumadait da Jay. Ta nagdadait iti kadamanang nila. Padasag to akasarita. Ay, imbagla nga agpaiso nga kasarsaritak ijay. Niya nga, kumusta ka, Giancarlo? Talaga ka di adi pa'y nagpakpakita ni Tito Rolando kada kayo? Saan na pa'y nakita di apo ko na? Saan pa, Arlene? Anya nga tanay pa seryo kan ko na? Anya? Wala. Tingit-tingin niyo na niya talaga tirik na nung makita na ti apo ko na. Un man ngan paiso. Di uray da kayo lang agin natin mapan. Napintas ti singasing mo, Arlene. Ipasyar ko to ni Junior iti balay. One friend. Anya ti amoy no, agbaliw ni papam na makita na ni Junior. Gusto ka, friend. Ngam ibagat kin Carlo, barang kayat namat ti umay. Ngam nasaysaya at no da kayo laang pa niya agin natin mapan. Sa bagay matkit di One friend. Kasta ti aramidem. Anya ti ko nang? Sarungkaran tayo ni Papa. Kuma, ngam no saan ka nga umay? Oray, da kami lang kin Junior ti Mapa. Kayat ko lang at tingitingin tirik na ni Papa no agbalim no makita na ti anak ta. Kasanungatan. Adaras adait ko. Umay daalaan inton bigatan. Sana pali, ada kami pailangar kin Junior ti Mapa. Sige. Di tamat ang matingiting. No sapulan, wano, kumustaan nak ni Papa wano saan. Han, Wen, kastang agpaiso. Di ta na matingiting ta. No aging gaita kat nalaos pa ila ang tigura na kanya. Naimbag man ta na panunot mo day ta anak ko. ni man Arlene ti nakapanunot iti daytoy nana. Wan, napintas day ta nga aramidem. Barang no agbaliwan tirik na kan panunot ni Abalayan no makita na ti anak mo. Uwan nanang. Saan nyo ka di akadwa ni Carlo? Saan nanang? Ado ka no tiras adaitan na. Ay, so kat nga niya ti kunam. Kuyugan kayo. Mabalin mat nanang. Amangan no adama sao ni Papa amadi iti panagdengag yo. Nasaysaya at kat di mat ano at daak. Tabarang no agbain ni Abalayan nga agsao iti maday. Nanang. Angam ala, addaken kalatan no da kayo latan nga aginati mapan. Uwan nanang. Kababain no agsaon tuki din ni Papa iti madi. Nasaysaya at laangan asyak ti makangag iti madi asao. Anya ti kaadam. Kadwag ti apo ko yo, Papa. Ha, No adaman gurayo kada kami ken Carlo. Saan yung kumamat nga iramraman ti apo ko yo.
Oh, kuko. Nan, ubak man ti apo ko. Atoy, Papa. Lalaki gayam ti umuna nga anak yo. Uwan, Papa. Kan, saksamet ti karupropan Agyaman na. Sabahin sa amat direk na. Anya tinagan mo, apo ko. Junior, Papa. Oh, impasurot yung gayam itinagan ti anak yo. Kasla na pintas launa itinagan ti asawam. Oh, alakad, sobra kayo. Dito tayo matlatan rin daw. Sakbay nga gawid kayo. At daman damagag. Anya day ta, Papa. Kumusta ti ambisyoso nga asawa? Kasta manan, ibagbagayo kan Carlo. Pudno man. Aging kakadiita. Kat kagurayo pa'y laang ni Carlo. Saan lang nga iso? Uray si ka. Saan pa'y anapunas ti luksaw ko kan ka? Gapu iti panang supremo kanya. Pakawanan da kuman, Papa. Mapakawan ka no sinaam dayjay alalaki. Anya? Kasano nga isina? Kat iso ti ama ti anak ko. Ngam no agsubli ka kat kadwam ti anak mo. Agbiag kayo ananam ay. Kan maipaayam itinaranyag ang masakbayan ti anak mo. Uray kaskas ano, Papa. Sa anak pa'y alimangan anangan iti din na ni Carlo. Ala, makitan to. Anya? Kat sapay la kuma, taagnan hayon anapod no kan ka. Kang runaan ti amin, sapay la kuma ta saan kanto nga agrigat iti den nana. Oh, anya, kumusta friend? Natuloy kayo ken Junior anang sarongkar ken ni Papam? Uwan, friend. Ada kami pa kan Junior dito eh. Wow, kasta ka di? Agawid kami kuman nakaturog mo ti anak ko. Angkat, anya nga ron ti madamag. Anya ti reaksyon ni Tito Rolando, iti sa sarongkaryo. Naragsak ang nakakita kan Junior. Inuuba na pa eh. Wow, ha? Kasta ka di? Ngam, imbaga na, adipay lang napukaw ti luksaw na kada kami. Ay, naimot daytan. Ngam, panagkunak. Mapukaw tumulot lang ti luksaw na. Nung kanayon kami amaban ken Junior. Ay, sapay ko takas tangag paiso. Parang nagbalin tumutla ang tirik na kada kami ken Carlo. Ah, Juan. Ikararag mo O sige, friend. Nakidamag aklaan. Uwan, friend. Sapay la kuma. O sige, agkita tantulangan ni Jis Colin ton bigat. Bye! Kumusta Roxanne? Agdate kayo ka din iti ambisyoso ang manugang ko. Anya? Awan ka no, tiwayan. Salbag. Saan mo ka diya may pamuspusan nga agdate kayo? Ikan ka iti kwarta gastusan. Di, baga magkasangay mo. Sige. Agkita tayo ton madamdama. Sige, bye. Saan ang mabalin ang mapayak? Kat no bilang ta saan nga agbaligi ti panggap ko at dapay may nga aramidak. Kita akman lang no saan da nga agrigat. Kat papanan na kuma, adin to agsubli ni Chanda, iti doon na.
Kasta nga ron tinapasama kan. Awan maaramida. No kastalata tirik na kanyak. Adinak maawat ang manugang na. Si kala kumantek paspasensya kan papa. Sana bali. Nariknak anasaya at tirik na kin junior. Naimbag man. Tasaan na ngayon ramraman ti anak ta, akagura. Saan mat? Nalabas mo't una yan. No'y ramraman na pailangan ni Junior. Kaslamat na ragsakan na nakakita kin junior. Nasaya at launay. Tano iraman na akagurat ni anak ta. Saan ko lang amo asaritaanan. Saan kon nga imbagakin Carlo, dagiti dadumaan na sa ukanyak ni Papa Arlene. Anya kami timbagbagana, di mo kahit ama mo ti asawam. Nasakit. Mapakawan, wino. Maawat naktulaang ni Papa, agraman ni Junior na isinak ni Carlo. Anya? Inrupir ko. Nga awan makapagsinak kada kami. Anya mat ni Tito Rolando. Ar-aramidan mat ni Carlo ti amin na kabalan na amang ipaay iti pagimbagan niyo. Kun agtinulong kami. Oray kas kasano, dakkal mat ti sweldo kas manursuro iti daytoy pagadalan. Wan mat? Dakkal ti kaasi ti Apo Arlene. Amog, adi na kambaybayan. Wan, basta dawat kalat tayo ti tulong ti Apo. Sa anak mat kiti amaawanan iti namnama, ngagbalbali tumatlaan ni Papa. Wan kat amang ano ti anak yun to ti agbalin adalan. Taplo maklon na kayo matlaan kan Carlo. Naaklon kun ti amin, friend. Tinapatak at kadanak dagiti agama. Wan mat kiti Kan adawat trabaho ni Carlo. Kasta ka mat. Regular ka mat na namang isursuro. Dahita ti saan anapanunot ni Papa. Ala, nuko na anaaklon mo ti amin. Sana na dahita ti mga stress ken ka. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Awan samat maaramidam, Roxanne. Awan matlaang ang tinapintas ang maipadamag mo kanyak. Anya ti kunom? Napudno ka no iti asawa na. Kat di na kayat nga ipaayan iti pagsakitan tinakam ni Chanda. O sinalbag, di pa ikat sayang tinaitad ko ken ka kwarta. No awan na saya at abanag ti papaaramid ko ken ka. Oh, awan sir biday jay ababae. Anya nga ta tinasaya at nga aramidag. Uray nagkasardan. Masapul amay pamusposak ti panagsinada. Sa anak ako na, kan manhid ako nada. Adi makarik na, uno makadlaw ka dagiti tigtig na ni Roxanne. Dakkal ti panaggusto na kanyak. Makasulisog ti kinapintas na. Hangam ay ayatak ni Chanda. Kan napatag ti anak ko. Ne, asino nga tada ito yung mauawag? Ni Roxanne? Talaga adi nagsardangan na. Hello, Roxanne? Anya ka diti maipaay ko kan ka? Anya? Kasangay mo ko nam no Sabado? Kat awisan na? O sige. Sige man laangan. O sige. Sa dino ti pang celebraran. Iti ka di balayo?
O sige. Nasaysayat no sukunan nak. Sige. Bye. Ay. Anya lakit din agpaiso ti biyag. Awanan delikadesa ti daddong a babae. Isuda pa yan ti mangiparipirip iti panaggusto da iti lalaki. Awan ka di pa iti manugang yun, anang? Awan pay, ang mga noda pay narami da iti pagadalan Akat ni Junior. Ay, naiturog na ti bannog na nagayayayam. Kasta ka di. Ay, nasaya at tandakan. Bantay mo rin ta anak yaw tagluto akaon. Sige, nanang. Ay. Nagpartak nga glabas tiyal daw. Awan pa'y makatawan ni Junior. Ngamdak kelen. Nabaludbud nga ubing. Kuma, maadaan mo't tani ti kabsat. Kat babae kuma. Masangpatan na kaya manhan. Sorry Ada ngamin emergency meeting mi. Okay. Awagan ka kuma. Ngam amangan no masinga ka. Ngam no awan ka pa'y kalpasan ti 15 minutos. Sukunan ka kuman. Sorry. Uray siya. Saan kun ano sango kan nalagip ti mawak. Okay lang. Amuklatan nga ado ti kamkamakam mo. Ada ngamin umay abisita mi Manipur District Office. Iso Ngala. Sa anak pa nakapagluto. Nilaki di manin nanang tinagluto. Wana. Ta nakaturog mo itay ti anak mo. Kan adak mo ta na mga iwan ken kwa na. Angam na Naimas pa ilang titurog na. Saan mo na singaan? Tidakes na. Din tumanan agpakaturog. Tagay ayam tuman arab-rabiin. Sana balik agarami dak iti lesson plan ko. Amang maladawak matlaang amaturong. Iso wan gayam. Ada pa panak no Sabado. Kat amangan no maladawak ka sumangpet. Papanam? Nagawis man tayo may sa customer ko. Kasangay na kano. Iso saan kang aginom launay Wan, amok mat. Kan sa anak mat nga agbarbartak unay. Narnakanan ti asawa iti turog na. Nabannog launay iti pagkadalanda. Sa agaramid manan iti lesson plan no sumangpat. Ay, naimbaglangan. Tanasingpat ti anak mi. Kan nasapak matasim mangpat. Saan anarwam ni tiyanda iti kastoy akita ti biyag. Ang aramidan na amin nakabalan na. Nga agibtor. Gapulang iti panagayat na kanyak. Kat titulag mi ken Roxanne. Nga matindarak iti kasangay na. Gusto nga ta. Rumbang ka di amapanak. Ang kasanon. Amok nga da pa naggusto na kanyak. Kat talaga ang makapasulisog. Siriling ka lang. Ha? Uwen. Saan ko nga rin amahala titurog ko? Sorry Gapoy iti kaadot trabaho kan mapambanugak na unay. Awanan panawon ko kan ka. Maawatan ka. Agyaman Amangan agsaksakit pa ikidin tinakam mo kanya. Saan mo lang nga ibagbaga. Ay, saan? Apay ko mga sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka matkit. Arakupan ka man kit di.
Carlo, I love you so much, Han. I love you too. Blooming trayem ko Siyempre, sa balilat tati at inspirasyon na. Sa bagay. Si Kaman Kitty, anya pa hilang urayan nyo. Diyak mo. Slawan to ti plano na. Ibagam ngaminan Ay, mabainak mo't na. Syakit din ang babae ti mangiruruangan iti dayta. Ang mga no ibaga na makaas-asawa ako. Sus, saan aray tatiga po na? Ngamkip di. Kaya't mumutan ti maadaan iti pamilya. Tasaan kayong mat nga umugubing? Ay, mukpa yan. May isa nga engineer ti BF mo. Maestra ka man. I'm sure, adun ti urnong nyo. Damat basit. Anya ti rason, adi na pala yarungaing ti panagkasaryo. Diyak nga rodam mo. Wano, nakurang ti panagayat na ken ka. Awan mat madlaw ko akasakan ko, ana. Nag-sweet mat. Saan ko nga mo, no apay adi na pa'y madakdakamat ti panagkasa. Jak may pas nagtiar aramidag. Naminduan asinatsat ko. Tidadaitak ta madimat. Saan nga na may sinay ti panunot ko? Ti ipapan ko iti kasangan ni Roxanne. Anya nga tati mapasamak no bilang. Saan? Saan ko akayat aguliban ti asawa? Iswa, mang panuno tak iti pambar ko. Ajak makapan. Angam, agsakit lakit di tinakam na. Tanam namaan na kon. Kan nagbalinan asukik. Regular ti panagpadait ng kanyag. Ay, makamuditan. Kabalak mo't nga taatiradan ti riknak no bilang. Si kakadingag paisom, Oscar. Unang kal. Kaano pa yan nakarwar ka? Damag ko anabalod ka kano. Unang kal. Naturpos ko madlang ti sentensya. Kasta ka di. Apay ka diyang kal? Adda ngamin pampanunutek. Itad mo man kanyak ti contact number mo ta awagan ka, no? Matuloy ti plano ka. Oh, sige, angkal. Adala ang ororaya ka pinaramid ko. Ket no saan nga agbaligi, si kaman ti mga ramid, iti sumarunong nga addang ko. Oh, sige, angkal. Basta datangdan ko. Rawa ko lang. Sana problema da ita. Talaga nga adda tangdan mo. Salbagmat ngamin day Jaya Roxanne. No awan pa'y maaramidan na, paisar din kon. Awan mat gayam pang namnamaan ken kon. Ngam iti daytoy sumaruno a planok. Imposible adin to agbabawi ti anak ko no agrigaten iti den na ti asawa na amamirmiraot. Aging ga ita, awan pa'y laeng panagtalag ko iti dayjay alalaki. Naglaingket din, no iso ti mairanod iti nagrigrigatak nga impundar. Anyat ko na, mala daw asumangpot ni Carlo. Uwan nanang, nagpakada kanya. Mapan ka no maki-birthday iti may sa asuki na iti tailoring siya. Iso Iso sinapa kung tinagawit. halakit iso anak ko.
Nagsapa nakaturog ni Junior Itay nga minapakan ko iti linugaw nga dalawak na bulong ti marunggay kan lupot ti badawak naturugan. Saan na bandog mo't ngamin na nagay-ayayab. Ala, ano sa inyo ti anak ko nanang? Nga niya lakit din ay Sakit. Apay. Manungal dawan amad matiti tiyan ko nanang. Ay, kasi nagpakita ka iti doktor ang mga nanyamot na itan. Oo nanang. Ang mga anya kiti day tuyen. Anya nga tayo bagbagan ng Uncle Rolando, apaaramid na kanya. Nasayat mo ito makakwarta. Bakang da, kat sigurado adakal matitid na kanya karangdang ko. Hawan kayam, kumusta nga taninsan tiyanda? Adda nga tanasawan ha? Sa bagay na pintas ninsan, kat sigurado a professional di asawa na. Lukas ta, bisitam ita ni Carlo. Kasta ka di. Agam siguraduam nga adda banagan ti panangsa nga ilim kan kuana. Imbagakan ka, agpicture kayo tapno adda ebidensya. Saan kang agdanag? Nayunak ti tandan mo no maaramid mo dagiti papaaramid ko. Sige. Orayak. Bye. Napintas adamag dayjay At nasamat lang banagan ti papaaramid ko ken Roxanne. Adda awag ko ket. Nimet Oscar. Hello, Oscar. Hello, Uncle. Nakawag ka man, iho. Kahit kayo lang, kumusta, Uncle? Aya? Kumusta ka minsan tiyanda? Andan asawa na. Ang salot. Nakaasawa iti ambisyoso. Anya ti kadyo asawan? Baliwan tanto ti agsarita. Kat ti ko na yung aparamid yung kanya. Saan ka nagganat? Ken, saan adito'y ti pagsaritaan ka? O sige, Uncle. Kayat mo, agsarak tainton madamdama. Sa dino, Uncle? Iti restaurant iti nagsulyan ti Felipe Street ken Magsaysay Road. Anya nga oras? Alas 5. Sige, Uncle. Namnaman da. Sige. Andala ang urayak nga awag. Sige, Uncle. Bye. Anya man ti resulta ti papaaramid ko ken ni Roxanne. Patuluyot lata ti panggap ko. Tapno mapilitan ni Chanda nga agawid iti danna. Unak na sino tanda dito kusina. Si kamot gaya man, Chanda. Uwan nanang, imayak man nagtimpla iti kape. Ang kasano pa makaturog ka ngayon agkapi ka. Gusto nanang, pag-unurayat kan Carlo. Anya, awan ka di pa'y. Naiturog ko kami na dagos itay nagsakit ti ulok. Sana ka makaturong no, saan ko amauray ang sumangpet. Ay, awagam Uray iklatan nanang. Amang agiinom da, katrabakan da pa'y no awaga. Sa bagay Ay na, makaturog ang patan. Masapol nga urayak ni Carlo. Inkakit maturog ka, insya kunti manguray. Siyaklatan nanang, uray kat awan matsarek mi inton bigat. Apay nga tangang paiso. Anya nga tano awagak. Saan nga ta makagura? Awagat latan. Rabiin, hindi matla sumangpatan. Amangan nyo nalausan ti Bartot na. Amangan nyo saanan na makaawi.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.